On the 4th of November 2024, new traffic regulations were enforced in the Mot Pran area following the reopening of the Them Yo Molong Road. The aim of the regulations was to ease traffic congestion, but local taxi associations, including the Sinjuk Kinongnya Kalisor but Kapsor, have voiced strong opposition. The taxi drivers argued that the restrictions unfairly target them, limiting their ability to operate in Mot Pran, a key commercial hub vital for their business. The situation escalated today, the 11th of November 2024, when the Lumdingjri police station intervened over alleged violations of the new rules as taxis were parked in the Mot Pran area to collect passengers heading to various points including Barik, IGP Point, AG Office Point and Polo. In response, the protesting taxi drivers have called for a more balanced approach to taxi management and have given the Lumdingjri Traffic Police until the evening to decide whether at least 2 taxis can be permitted to stop at the Mot Pran junction to pick up passengers. Iwan jang ni nak kaseng kami mo jang kesenjuk yang taksi saruk kapsar Iwan hang ni halor kajige kami kandu ni Mot Pran halor ni kastan kasi ni peniang ni nak bar senam mentang layo peniang ni lai tuli tadi ni peniar sekar tuli naman ong ini kami ya artuli apa yang kapan blok ini nu dari kansan masnuan kan sistem apa mai kuwen ni kastan kasi bang diweng kum ni kata kan kini di para kami kamain ni sangat itu kali kap nang ni passenger accessible IGP BHAG ke 10 mai tu di kali kali kan lain ha kami sistem accessible barik ni boleh ba kaplong ni tinggi bu kena ini kali kan bertusuk ni ba tak ini sebaya sistem pemain tak belum semulong kada ba nang ni kap niar sudah subi mula punya bagian abat kali makan nang ni ko yang kali cenderung supaya semulong kincong nak taksi tar apa belum tapi kata kan dari sini ada kau yang ni makanya kulit kadang-kadang ada kita iki baik-baik kecil kali habis ni baik-baik kata kembal ada TV yuk ni tuat jemut baik-baik dengan sisu ibi nak leng cuang ini kado kecil mentang ngomong ibi mentang teh kaya penir sis ko bimula 4 kali lalon ra aslam pa lay talo lagi song panang ni ka bakiw nang kiru kira rawon ni mulong kakta ik baik betul betul ini kesang tadi tiga kuat beli ni kesing eru dan kami ban buat sekali kebun entry ni bi apa nang tina po dormas yang melem ke bakiyo hang kia clear terjerong line nu left turn for local taxi mo local taxi lagi kiyo kan no bisa sipo dia kibo pas nak nu entry ni kemut iyo kamu tu jumut cuy nang ni apa line nu left turn for local taxi tengok kejurung local taxi sini kaduna dari tax tanggapan nang tina po na jiao bi tanggatai tengi kerpat nang ba ya kan ni nu entry boot buang ni liban pelaj ban weng baik ai bi kan ni kan ya bi kemudian matan dan kiba nemu har kibat kali beli buat CPB hab round yang yakti commission kami hal liban pelaj ban weng ni kebu bas kemar kalau bang lebih kan bu enchat mentan habis dengan stan wong ni kan dibentak balor bu enchat jadi kan berki officer ke balor penpor mentak ke semit jadi kalian ke jong iru ni aipor mentak ke semit jadi ada ila pernah ke jubab biang ini kabiang lagi mi amni ru ai kan udah kesakap biang kan tapi jadi di ini bentahan ya jadi ada ilmu apa naik jubab biang mesin kalian jadi tapi yang cepat rezeki baik kumina kastan puluh Mot Pran ngiwan ya ki mentaka si na mentaka namang ngiwan natin puluh ngiwan ne mensuang yo yang ne ar teli mo ar teli kali ngilaj sa sibil na sibil sa IGP sa AG ngino 10 ngi kabay kumta dementa pat hang ne bangi sa yang ar teli kali man kapor man kasi dementa pat lawan kum kasang nakiwe gisang setelah budi ong ba ngimsa su benyang ne de gejing muslia jongki ringim ko apa kanu kasang kanwan muslia ya ka kam kamai jungi jakpo jungi namar kini kam song hogre namar ya kini kastan na nadu mensua las nam menta long babnyo ingi de ka senjuk
pinyong yak taksi sor ba khap sor te mentai la bana ba don pada kawe kasang central body ba kawan musdia ngi ba kawit ba kemni kemtai bang saduk ban yang ne tak tahi Nadu menang. kene la jian adu mentatayo ladap hi la sofi la sautre adu sautre Dua satu. oi